Алейкум ассалам, рахмет. Көп сөйлеген шешен емес, көп сөйлеген шешен деп бекер айтылмаған. Сондықтан да сөздің өзінің жүйесі бар, астың иісі бар дегендей жақсы сөз жан семіртеді, тәтті ас тән семіртеді деген құрметті ардақ көршілік. Имам Шафии айтқан екен, мына дүниені аяққа ұстап тұрған, бұзылып астынан естен шығып кетпей тұрған нәрсе төрт кісінің арқасы деп. Біріншісі ғалымдардың білімі деп айтты дейді. Екіншісі басшылардың әділдігі, үшіншісі байлардың жомарттығы, төртіншісі жарылардың тұлғасы деп айтты дейді. Шынында да қарап тұрсаңыздар, осы төрт қаған осы дүниенің астан естен болып кетуіне кедергі болып тұрған нәрсе осы төрт дүние екенін ардақты құрметті ағайын. Енді біз баршамыз білеміз, бұл жерге не үшін жиналып отырғандығымызды, құдайға шүкір тоқшыл заман, бәріміздің үйімізде тамағымыз бар. Сондықтан да бұл жердегі басты мақсат пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айту, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға мәуліт айту. Енді құдайға шүкір осы соңғы 4-5 жылдың көлемінде осы қазақтың сазгері және ақыны Есенқұл ағамыздың шәкірті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға бұрынғылардың ескі мәулітін жаңғыртып халыққа ұсынып жүр. Қазір онда кезекті бұйырса Жәкен Омар ағамызға берсек, домбырамен, бұрынғы бабаларымыздың жолымен бұйырса мәуліт айтатын болады. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e arnalып жасалып жатқан мәуліт кешіміз құтты мүбәрәк болсын. Діни басқармадан кенжалыға жағымыз сөйледі. Берген батарыңызға болсын қазірге. Бүгінгі айтатын мәулітіміз барлығымыздың да жүрегімізге қонуына тілектеспіз. Ал енді әр тараудан тұрады пайғамбарымыздың туылған шағына дейін 6-7 салауатпен келеміз. Болса да имамдар біледі, білмейтін кісілер қайталап отырасыздар. Аллахумма салли ва саллим ва барик алейх деп бірге хормен айтып отырсақ, нұр үстінде нұр болады. Сонымен пайғамбарымыз туылған шағында тұрып, оң қолымызды жүректің тұсына қойып, мархаба, я мархаба деп айтқан кезде орнымыздан тұрып пайғамбарымызға деген құрметімізді көрсетеміз ағайын. Ал енді бисмилла деп дайын болсақ, ауыздарыңыз дәмде, құлақтарыңыз мәнде болсын деген келеді. Рұқсат па, қарекелер? Ал. İnşallah Muhammed'in sünnetin as-salamu aleyhüm mevlid-i bugün jinallan mevlid-i bugün jinallan cemi cerredin
sabahtanım Yuvdu canlı cansız barışa mahlut Aytadı üstünüm adaklarım Şaradan 18 gün yüküldü alan Asfancır arşı gürzülevdi alan Sidra-ül müntaha cennet uzak Allah'a tesbih aytar ben tamam Hamdını aldı huzur rastladı namazdan onun gönlü hoş buladı Bismillah hakikatla sürüsünü Elhamdu ayatının basladı Hamdaydı peygamberler Hamdan sünnün borundayı Olsak ümmü İsmi Muhammed'in o yesiginde Aytayı salavatın ayıkılıp kırmızı Aytayı salavatın kılıp kırmızı Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh Yarışlar Arap'tağı Yassavi Bahar'ani Cünüs Emri Rasulü Gösterdindim Adak'tağı Maylahın meşhursu Şeldürü Kulama şairleri Kazak'tağı Solar'ın çolunu Neziralab oturumuz Mevlid oğlu Tarak'tağı Ya Mevlid'tir memlerik savabına Türk'ün cevabızdır savabına Rasul'dur canlının tanıdıydı kalınlar varzaydı avamına Habibim kaycır dedi hürmetlisi Şüphe yok hakkın nur cavarına Muhammed hasiyetli o yesiminin ümmettir gibi koşurulgun Allah'a şındırlanlar yesimin dokup Adana'da kölesi kişirilgen Bizler solanın balasınız Gözünün ağabeyinin karasınız Ya Allah kulduk bizi yesirmeyiyor Ya Muhammed ümmettir karasınız Aytayın Muhammed'in salavatın tabatın şarjadıra kanatın Hadis var 10 günemiz ağlı keşirdi Tabatın 10 savakta cemaatın iyesiz 10 savakta cemaatın Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh Hoş geldin kalkın sonumun Aytayıp mevlüt jönümün Kayjakka ketip baramız Kayjaktan basta kilbin Şürgün ümmet canılmaz Paygambardın jolumen Jaratkan jabbar Allah'ın evveli joğav sonumen Allah'a bastı iyseniz Muhammed'in süyseniz Ornunuz cennet törünün Ornunuz cennet törünün Ya halamdan 18'nin əli Burun Allah jaratkan Muhammed'in nurun Allah Evvelgi caratılız nur Muhammed Kubiya özü bilir sırrın Allah
sirat cennet dozak ber tamam. Sol nurun hürmetine payda oldu jaralgan 18 bin küllü adam. Adam doy topraktan jaratkanda buyurup kırdım canla karakdalla karangol korkunuştu cayıkendir can korkup sıyla dal jaratkanda. Rasul nurunu kim dav alıp adamın mandayına koyda barıp antır nurların dilisini cancırgın cahındayla rahatlanıp mandayla Rasul nur sevdi şaşan cancırgın nurraşı evil bastan razı bu işler gelir alandan işler seni aramazdan. Karar aldı, bu vakit kemerinde durup aldı. Allah'ın evveldi ve takdirinin şişleri peygamberga solunur vardı. Ebilir kevzintini mahlıkı aradan balaganır turgan şikit. Rüsnüh peygamber sahil samkhut Nebi İbrahim Halil gibi kimde mucibir. Ya Muhammed İsmail'in al kibirinin haberdar olarsızlar bilinin. Arada cilmaniz ata ötüp asıldır peygamberga kilitinin. Resulullah törkün çaka Abdülmanap nur şerif olan onda Huday kanap manaptan haşimetli yer badağa tezekbir ölümlü olsunlar kanap. Haşimden Abdülmutalib ol duada kudretten ol zibir nur tunadı. Babası Ahmet'in Abdülmutalib ustagan Beytullah'ın kiltinlere dürüz bombalan oy ekisiydi koyladan Kur'an-ı Kumada. Abdullah Gökbala'dan öyle arkıktır var edil mandakında Resulullah ahırdın peygamber av ekisidir peygamber Yahudilerin amına. Abdullah Emine'den o nikilinde Nurşalim Şubadina ödüllerinde amanat iyesini şeklinden soy Abdullah vahiylik kod gidiverdi. Allah'ın kudretinin nispetinde asıl nur Muhammed A'alım oy gidiverdi. Asıl nur iyesini varak gidiverdi. Allahu Ekber de baytav haftasana aygırı eminalın kol yıldı eşkere balasına yedirdi ayvatta kulağına kıvıs gelip sansakla korku boyu gönlüdü bırakmış kanadını lo sifaganda bornuna tüsü koydu gömlüğünde cennetten melek şerbet usnadı demrini yırganıp duşunadı sütlü baldan
şerbetli kardan salgın şerbetli emin ana ışık aldı. Yüzü şıbılalanıp nurga toldu, hizmetke hür kızları hazır buldu. Gözünün anamızın perdanlık tüncüsün bacısın verin gördü. Allah'ın kalavmen o Nebiyullah dünyaya gelitinin benim buldu, dünyaya gelitinin benim buldu. Vatulgan şahranayım Muhammed, şer cehenday bilegen, padşalar kılıp baylanday, bir gün bir tün ötkünşü, özdür buğan hayranday, nökürgü emir bir almay, ahlı buldav ayranday, manjul canı öşbegün, parsının otu sürüdü, şanda savadayyanın suğada doldu kemeri, Dicle'de şah Husrav'dın sarayı deyde zıvıldı, Hıt gelinin varlığı doğrudan bulak kırıldı, Culmuşsunun balşalar sebebine övüldü, Yeskimey erik sıvırdı. Dolmasavalı kolları, şanları anıt sıvıldı, Lanadullah şeytanın şıngırıranı sıvıldı, 18'nin barhalan birini biri suyundu, Periştedir asrı Mekke'ler koyuldu, aslan mündür görüldü, aslan mündür görüldü, kuvandan bölündü, tününün kül kalası körsöktü kabit göründü, şürrekken davsun yesikip, ya bu doya şükürdü, karanlık törüldü, seherkanda ulasıp, yelisip şu gözüne asılıp çıkan bulundu, al suyun şu ümmeti paygamberimiz buldu, erişte gezip kındırın suğuna kavsar culdu, salavat aysa kondular, merhaba aydın ümmeti, mucize göme osundayı kötürür iman bulundu, kötürür iman bulundu. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Merhaba ya merhaba, merhaba ya merhaba, merhaba ya merhaba, Ceddel Hüseyin'i merhaba, ya Nebi selamun aleyke, ya Resul selamun aleyke, ya Habib selamun aleyke, salavatullahi aleyke. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Salavat paygamberdir mirası sizlerin bizge amanat. Amanatın iyisi verilgen bizge siyosu. Allah desek arkadı yetmenin жердің iyesi. Al yerimde yemin yer barma, yerimde yemin yer barma. Şar bulup Allah kurbanla dilimde yemin din barma. Musulman bası birgip arminin namız kırdı. Babaların armanı orundalar kun barma, orundalar kun barma. Allah'ın okuduğu hayatın Habibullah hayatın Ebu Bekir
Allah'tan tapkan varmaldı hak yoluna versek ay. Hazreti Ömer'day adil ettin yolunda can veruge kınsek ay. Ya Hazreti Osman'day görüşkeler uyalgan adil geçerken kelsek ay. Hazreti Ali'day danışmanla asker olup elimizde yersek ay. Hazreti Bilal'den estigende azanı namazda kömül bölsek ay. Bir Allah'a seyirip ümmet bulura halayet okuduk mevlüt cihidin. Nur yüzündü ya Rasul, gün yüzündü ya Rasul tüsümüzde bir körsek ay. Esirmenin Allah'ın adam zatları ardarın. Şafakatına yensek ay, şafakatına yensek ay. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Amin. Allahümme salli ala ruhi seyyidina Muhammedin fil ervah ve salli ala cesadi seyyidina Muhammedin fil ecsad ve salli ala kabri seyyidina Muhammedin fil kubur. Allahümme bellir minni tahiyyeten ve selama. Amin.